Juu TV. Said your brain in Ayakano. Yes, it's a watch Juu TV. But money subscribe to your channel no our YouTube. And like a share no you want my comment. Wo yes sir ayede. Emma ye more vim. Emma ye mora. Na boost your immune system no. Ama ya hoden dada. Aye program for Eddie Abreu. Follow ye our Facebook Juu TV. TikTok Juu TV. And Instagram so Juu TV. Yeah, that's why I will Ghana party in the park. Some mokai PayAngel. Mokai ohu. Aha. Yeah, somebody to PayAngel for Ghana party in the park. Minim Zadano Shebia, one Shasua. Where ye did Yama for and Ebrewo. Enti time in Kuchu, Nasha Juu TV. Sabre, many Abema woman channel. Me be calling Chakwa could be sunny day. Na fe, dear to us one. One such church remo at the Kodia PayAngel. Eye. Many Abema Yamawaka Baba Juu TV. Yo, me da se, Juu TV, da Ashafo so ase. They were Musiji of Felso Mekai. Last year, Ghana party in the park, just an answer Kitwa. Share your comments and like and share. Among 4 edits was YouTube no na de ketwa kra nti ye de aseda sronko yes sanso te se na waka no video we no obi an like no on share na PayAngel money transfer so obusa ya ya adwumakuo ye di emani sika eko Ghana ye frɛ ye boy and samra ne se sika mane ebofo se un se wo pese o mani sika eko Ghana emprempi no obeko app so no akwa hwehwe ana se obeko website no akwa hwehwe se ne he na ye papa ametimi di amani sika na baako ene ye kamfo ama PayAngel money transfer Ghana adwumakuo che Ghana for na ahye da ahye adwuma yi for the past 13 years Ghana ni na da no Ghana for na ye hu adwuma na Juu ne asemode wo mu ni se hu se enam se Ghana for na ye PayAngel nti ye ti omanfo ase yeti amanfo ehia de wo mo Ghana yeti nioma ase nti wo hwe the way esi ahye ye app ni ye customer service any ye processes ni e bibia ye de somo manfo yi nti ene PayAngel de na ye Ghana party in the park adofo sign up ni ade ye che wo ma ade na ne meka ade ba ko meka minim se last year no ye di hu nkomo ana ye di foforo kra badwa so last year no wa hwe into kanina bibia wo mu bia menka yo ene mami fiti ase PayAngel eba ne ye rates out the send sika eko Ghana and se so nya Ghana nko a se last year ba ye no na incro be ye enum se ye biem incro ndo so ye pa nti wo mo hwe yen wo adamfo bi o ye Zimbabwe ni South Africa Kenya Uganda Cameroon your friend is saying Gambia dosu ni nyina ho timi manisika Nigeria utimi manisika de koho na nkanka ye nuanom Ghana for de ye wo nioma mienu edanso ni edi kan ye remit care sa remit care ya ye life insurance ronko ye free so ye PayAngel customer na o ye PayAngel customer na say unya emedom PayAngel a say o sign up to PayAngel na o manisika wo abusuafo ene wadofo a wo Ghana no ye utimi de omo to free life insurance so utimi claim up to 4,000 Ghana cedis really do enya sam kito enya free I say free na tie say because enya wo mo Ghana mo ntua hwe wo nso ntua hwe ne ehia ne se odi PayAngel emani sika eno a ne hia no your friend remit care na ne etoso mienu eno your friend direct to merchant wo say empepi wo ho a ebia wo ye project bi ana say ye fan say wo sneak loan bi e wo so wo tua e wo so odi kosi obi so na odi sika iko office na odi koto bank ma na hu nsem afi na obe fro sika na odi am na wan fa ka sika nka ho obi me call ye ne circle obi abomaso agi sika da bi enti we dey direct say adwumakuo bi na opese o tua mo car eno no adwumakuo bebre e wo PayAngel ye app no so eno no o ye ya reference na we tua direct no ma hu se sika no we tua bi on so kra o tua sika no ma wo mo a na when you use your system na obeka say se metimi di sika yi amane obi ana akosi bi adwumakuo bi so na sika no koduro bank account afi no mu hu no mo obeka say wa mani da bi yensan kan ye da bi
ɛno nti ne yɛde direct to merchant number enti wɔn a pɛ sɛ wɔn tua wɔn student loan wɔn a pɛ sɛ ɛyi akwantupa ɛne asɔfoɔ a wɔn ne wɔn bɔ mpaeɛ some of the big churches porters mu alpha hour ne ade wɔn nyinaa wɔ yɛ PayAngel app yi so a wɔbɛtumi ama ne sika ɛde akɔ direct rate no so deɛ minim sɛ nna ya na de bi ɔmanfo bisa rate ne deɛ ahomka enti wa wo ka deɛ ane ka ne pre rate no deɛ akɔyɛ sɛ ayi hwan kora na boss a ne nyumu yi ɔse ani wanim wachi ahomka wom rate no ahomka wom yie pa abre bia no yɛ bomodin sɛ yɛ bɛma ɔmanfo the best rate on the market okay enti rate deɛ ɛma ne nya odadwen. And after so another thing, your customer service. You say sometimes no be oha, and I do be oha. You saw the money sika. Sika is saying Drew ye. Over from one robot na ne work asa. Almost send the email at 2 weeks. Now ye until one month can there be. Ye nim san your way in 90 the ashishe. PayAngel money transfer. Your customer service they move for. Yen call for ye no mu ye adwuma and I'm say ye tia say nti say bia o frɛ Juu o pese o kan aibe nye o pese o kan nkran o pese o kan French o pese o kan Hausa kasa bia o tia say no ka kire yen call for say oh me de kasa we pa na mo ne me de bon komo a mani beje ho a ye customer service o mo ne obedi nkomo na bibia ye kama nti PayAngel money transfer bomodin say o be download app ni ye wo Play Store ye wo App Store sansu na okọ your website www.payangel.com no na wa download na wa sign up na bibia ye kama ye boy samrani se sikama ne ye bofo se wa hwe ene wa hu ye bofo na ye de no asisoro ho no enti Juu asem e wo ho no yo we de ye da wa se wa cheche mu fine wa cheche mu fine ama nkrofo atiase me yidi se wo a wo hwa me no watiase se wo hu se PayAngel eye sikamane ai ebofo a ye yusu ade transfer sika ade koma adofo e wo Ghana se wo ye sika ade akọ Ghana e ma wo remfi se wo be yusu PayAngel na me bisa o em se minim se wo kan no a charge bi wo mu ana se obi saniska charge wo mu mo charge no Juu charge bia nim free na ya na nkofo busa na ye free a ye dan na munya sika ye tiomanfo ase nkani bi no na adwumako bi wo ho akomani sika wo mo be charge commission apart from that nso rate no so nye na ye de ya hwehwemu e 19 am ka se Ghana PayAngel Ghana for na down no nti ye nim the way a money transfer and sikamani adwuma no esiye enti ya hwehwem hu se sikamani adwuma esiye ya ye betimi ema omanfo send sika to Ghana and to Africa for free but no so ye no so ye benya ehun kakra bi ye de be pia adwuma na ye no enti sa na tie na you know free absolutely free. Untia commission bia na wa manisika. So what you? Was it bibia free? Enti bomodin a ko Google Play and App Store. Ko download PayAngel app. Na shase se ni usika fa koma adofo ewo Africa enya Ghana nko a wo bobo Africa kro bebre so bomodin a se ni usika fa koma adofo. Bibia beka bi mana ni emeka ni se na siesonkon na mede be ma wo Juu abrebia boy chidom Juu TV ahwefo omo YouTube ni social media platforms nyina abrebia omo hwe yen no so ye dia sida sonkon ebe ma omo na ne ye ka ni se bomodin se mema o remfi o download na o register promo code no Juu now I'm making sure say the promo code no be show na comment na like it na yen pia na chese adwuma no nya kese samate bomodia like it share wo bia wo comment a na madwuma no kese na wo subscribe so na wo boost me immune system no na wo mamanya moral na metimi dia program foforo e dia bro e ma remfi promo code no said your car no Juu in capital words
Yeah, there was a baby. Ahaya, any demobes. Name chia wadofo ne enko. Chia wadofo. Yo, made in Chasrum, Coebema, and Juma Foyer no more, ye Juma Juma Foyer no more, ye Juma Ghana party in the parking in Amedia, that's from Cobemo, Mechia Mebusian for a Yamirene, Massa, Sansuna, Ora Jones Amego, or no, and a PayAngel, Penini or Dano, ye Juma ye 4 more, a war Ghana, your office, or more Australia, your office, or more Canada office, or more India office, yes, more UK office, Michia Obibia. Na I'm for those. Na woman mabubo di mi say me je obi adi wo ma mpamocha wo mfa nche me nti wan so me chiao Ene na madofo baba ye ene adofo mo ma ba